Amawadi amabili ngaphansi komasipala uMhlabeyalingana, okunguWard 20 noWard 13, unyelwe inyoni esandleni. Njengoba-ke kunyathele umhlonishwa usekela meya ukhansela uZoe Mtshali lapho afike wanikela ngothayela abangu-40 ebandleni labaphostoli elalimbhalele licela ukulekelelwa njengoba-ke likhonza kanzima likhonzela ngaphansi kweyihlahla. Ube esedlulela emndenini ongathathi entweni okuhlala-ke usisi omdala kanye-ke nabafowabo abancane. Waphinde wanikela futhi-ke ngosimende abangu-40 kanjalo nothayela abangu-20. Kanti-ke akagcinanga lapho umhlonishwa usekela meya njengoba endlulele endaweni yasesibhahini nokuyilapho-ke afike anikela khona-ke ngamapayipi ukuze abantu bekwazi ukudonsa amanzi kwibhoholi bekwazi ukuyonisela ey'ngadini zabo. Msakazi, ngiyalibonga ithuba. Cha, namhlanje besiyokhonza kahle kahle, kodwa sakhonza sibe siyokwenza umsebenzi esawuthunywa abantu laphaya emkhandlwini. Njengo-Deputy Mayor waseMhlabeyalingana, kuyaye kube khona isikhathi la khona umphakathi uyaye ufake iy'celo, ucela izinto ey'thize ukulekelelwa ngazo, bese-ke ubuka-ke nawe ukuthi kukuphi la ungasiza khona ngasesayidini lakho njengo-Deputy Mayor. Sike sahamba-ke namhlanje saya ebandleni elilaphaya kwaGenuka, ibandla lamaphostoli. Babebhaleleka incwadi ubaba wakhona ecele ukuthi balekelelwe ngothayela abawu-40. Lokho bethi bacelela ukuthi benze umpheme wokuthi bakube la bazokhonzela khona. Nangempela siyileke sathola ukuthi cha, mabekhonza bakhonzela phansi kwesihlahla, akukho mpheme, akukho lutho. Leyo nto ichaza ukuthi uma kufanele bekhonze kanti izulu liyana, akiwa kokhonzwa, kusho ukuthi akuzukhonzwa ngenxa yokuthi izulu liyana. Sifikile-ke sayolekelela njengo-Deputy Mayor, ngabanikeza labo thayela abawu-40. Sadlula ngoba bekunesinye isicelo-ke besise-Ward 13, uGenuka use-Ward 20. E-Ward 13 kwakunesicelo la khona kuney'ngane ezihlala zodwa ezibhekwe udadewabo okhulakhulile kunabo, kodwa naye unabantwana bakhe abawu-2 bese kuba abafowabo abathathu. Ubabhekile banabazali, akukho ngisho ugogo egcekeni. So labo bantwana labo abanayo indlu, kuyavuza ubona umuntu ungaphandle nala khona bathi bazenzele khona indlu, ayinawo amawindi, kuvulekile, akukho ngisho umbhede. Ngithukile kakhulu uma ngibona ukuthi kusekhona abantu abalala ecansini, kungabi bikho ngisho isponji sodwa lesi. Ngavele ngaxakeka ukuthi kwenzeka kanjani into efana nalena. Lapho-ke sifikile-ke sanakhona nganikela ngothayela owu-20 ukuze bekwazi ukuqala benze into ethize no-cement owu-40. La esicele khona ukuthi umphakathi mabakhona besendaweni abakwaziyo ukwenza iy'tini beze bezolekelela. Bakhona-ke abathembisile bathi hhayi bazokuza bezolekelela ukuze lezi ngane zikwazi ukuba nendlu ezingalala kuyona noma uphahla abangakwazi ukuthi bafihle ikhanda kulona. Sisuke lapho sadlulela kwenye indawo okuthiwa-ke kusesibhahini. Ngakhona-ke umphakathi wawucelile ukuthi uney'ngadi lapho uyalima, so manje bacela ukuthi badonselwe amanzi ukuze bekwazi ukuthi banisele. Nakhona ngihambisile amapayipi awu-10, amanye bengiwahambisile before awu-20. So ngiphinde ngahambisa awu-10-ke kulokhu, nabo bathi ngoba yashoda bazokwazi ukuthi baphinde bayithengele namanye bahlanganise nawabo, bese kuba amapayipi anele ukuthi amanzi afike la abazosebenzela khona. Ngibonile kumphakathi isasasa lokujabula kukhombisa ukuthi balekeleliwe ngempela ngendlela okwenzeke ngayo, basizakele kakhulu. OkaMtshali ubese joyina-ke iy'nkumbi zabantu bakuleli-ke ebafisela ukuba begcine kahle iy'nsuku eziyi-16 ezilwisana-ke nodlame olwenzakala emakhaya nasemphakathini. Uphinde wathinta-ke indaba lancome khona-ke othisha ekuthenini-ke uyabonga ukuthi bawenze kahle umsebenzi. Ubese khuza isihlava kulabo abathintekayo ey'ntweni-ke engayihambisani nalo mkhakha.
Kulesi sikhathi samanje siya kwi-festive season. Sisuka kuphi na? Sisuka la khona bekubhiza abantwana bethu bebhala ama-exams. Sebeqedile-ke abanye babo abasema-TVET basasele basabhala, kodwa kulaba sebeqedile sithi siyabonga kakhulu. Sibonga othisha ukuyimisela nangendlela abasebenze ngayo. Bayazimisela kakhulu. Lokhu-ke angikusho ngoba mhlampe ngichema ngoba nguthisha, kodwa khona siyawazi umsebenzi omkhulu abawenzayo, noma ngabe kuthiwa iy'ngane seziney'hlava ezinjani, ngoba siyayisithola ey'koleni kwezinye iy'khathi uthola iy'ngane zingena nemmese, zingena nalokhuya nalokhu zigijimisa othisha. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi bayakwazi ukubekezelela lokho, bagcine babakhanda abantwana babenze abantu. Siyababongela abantwana bethu, siyafisa ukuthi bawadle kahle namaholide abo. Kodwa-ke zibe khona ezinye izinto kuthi othisha bengabazali besibili babantwana, kodwa bese kuba khona labo ababa nesihlava nje sithize abangcolisa iprofession. Uthola ukuthi sekukhona izinto noma iy'gameko asebebalwa kuzona njengothisha okungafanele bona bangene kuzona, zokuthinta abantwana noma zokwenzani. Abanye batholakale bebalwa ngisho kwezokushaya, lezi zigameko okungafanele ukuthi batholakale bona kuzona. Sithi kulabo thisha abanjalo siyacela bandla ukuthi nabo hhayi ababuye bayibambe le nqola, babone nakwabanye ukuthi kusetshenzwa kanjani, kungabi lento le eyenzakalayo. Siyabonga-ke kakhulu. Siyazi-ke ukuthi njengamanje sizongena mhla ka-26 singena kuyolonjwa u-16 days of activism la eSouth Africa. So sithi njengamanje thina sicela ukuthi-ke abantu abake bayibheke lento ye-gender based violence. Ngiqale lapha ngoba ngikhuluma ngothisha. Akwenzeki-ke ukuthi othisha makuthiwa uthisha uhlukumeza ingane uthola ukuthi mhlampe leyo ngane eyesilisa, noma nesikhathi esiningi kuye kukhulunywe ngeyesifazane, kuchaza ukuthi-ke sekune-gender phakathi. Mangabe sekunjalo siyafisa ukuthi umphakathi wethu uqwashe kulezo zimo lezo ezifana kanjalo, into yokuthi kuhlukunyezwe abantu besifazane, kuhlukunyezwe iy'ngane, kuhlukunyezwe ogogo abadala. La bengihamba khona namhlanje ngike ngabona nje ngadlula eduze komuzi la khona okwangena khona ingane yazo-rape ugogo oneminyaka ewu-80. Into ebuhlungu ehlukumezayo, ubone ukuthi kwakuhlukumeza umuntu omdala. Sithi-ke kuma-South Africa siyacela ukuthi asiqwashe singazenzi izinto ezifana nalezo.